turagushima mwami kuri umunsi wa mbere wa masengesho yo kwiriza dusenga twiga ijambo ryawe kugira ngo umwami uvugane natwe tumenye igihe nk'iki turimo icyo twakora kubw'ubwami bwawe kandi ukadushoboza mwami kugira ngo tubashe kugira umumaro kubw'ubwami. Niwe wabashije Esther mwami ngo ahaguruke muri kiriya gihe gikomeye akaba umucunguzi w'ubwoko bwe, akamuha ubushizi bw'amanga bwo kwinjira ubwami kandi byayibujijwe. Umwami atagutunza inkoni zabo. Mwami uyu munsi wa mbere turawukweretse ngo amasengesho yacu umwami azamuka imbere yawe mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Imana ishimwe. Murumva rero umwami Ahasuwerusi yari umwami w'ibihugu byinshi ubuperesi bwigaruriye bigahinduka kuba amaprovinsi 127. Ariko batubwiye 127 province. Ntabwo ari amaprovinsi byari ni ibihugu. Amen. Haleluya. 127 province. Ibyo ni ibihugu byose yigaruriye abyicamo amaprovinsi. Ni igihugu byose bishizwe hamwe cyari igihugu kinini cyane. Amen. Noneho iki cya mbere batubwiye ibyerekeye Ahasuwerusi ko ari we yategekaga mu gihe cya Esther na Mordekai. Amen. Mordekai ninde? Nitwa tugezeho. Mordekai ni umu-Israeli wo muryango wa Benyamini. Nawe ari mu bajyanwe mu bunyage bavanywe i Babuloni nabwo bavanywe mu Yerusalemu mu gihe cyo gutsindwa kw'Abayuda n'umwami Nebukadinezari wa Babuloni. Amen. Ariko we n'abandi Bayuda benshi ntago bose batashye iwabo igihe umwami Kuro yatanga itegeko ry'uko Abayuda bose bagenda bakazamuka Yerusalemu bagasubira iwabo kubaka ingoro y'Imana. Bamwe baragiye abandi ntago bagiye. Bari bamaze kwinjira mu buzima bw'ibyo bihugu. Bari bamaze kwinjira kuba abaturage b'ibihugu. Ikibyerekana nuko n'amazina yabo bagiye bayahindura kugira ngo ntibabamenye kubera situation y'abajyanwa ari bunyage baba muri situation itoroshye, bakwiye kwiyoberanya kugira ngo babeho. Amen. Nkuko n'Abayuda mu bihe byose mu mahanga bagiye banga ko bamenya abari bo, ugasanga n'Abafaransa ariko b'inkomoko y'Abayuda. Amen. N'Abanyamerika b'inkomoko y'Abayuda, n'abandi yari Ukraine buriya yubatswe cyane cyane n'Abayuda kuko Uburusiya kera kuva ku ngoma z'Abatsar niki byose Abayuda nibo bari mu rwego rwo hejuru, bari mu bafilozofe, bari mu ba scientifique, barano bakomeye cyane. Amen. Manishimo. Rero Esther rero yitwaga Hadasa. Hadasa ivuga iki? Ni izina ry'Igiheburayo ivuga Mirte. Mirte ni ukuvuga ngo ni izina ry'agati gafite ibibabi, amen, bihumura neza mu buryo ako gati kabaga symbole y'urukundo, y'amahoro, y'ubugwaneza, yo gukiranuka. Muri abigu y'abapagani bafataga ko yari symbole y'Imana, imwe mu mana zabo, la déesse de l'amour. Imana yabo iyo bita Imana y'urukundo.
kubera iki Esiteri bamwise yitwaga Hadasa? Mwumva bamwise izina ryiza, impumuro nziza, kandi Bibiliya yatubwiye ngo yari mwiza. Amen. Yari mwiza, afite igikundiro, ari mwiza muri byose. Ariko uko batashakaga yuko abayuda bamenywa ko ari abayuda, bahitaga bafata andi mazina. Amen. Noneho aza kwitwa Esiteri. Amen. Bahindura izina rye akitwa Esiteri. Esiteri bivuga inyenyeri, étoile, star. Mabisi. Hadasa ahindutse Esiteri, inyenyeri. Mumenye ko ariya mahanga y'icyo gihe inyenyeri zarasengwaga nk'Imana. Mvuga ngo ahawe izina ry'ikigwamana. Ubwo n'inyenyeri yasengwaga, n'irizuba ryarasengwaga. Izina rye yitwaga Hadasa, niryo zina y'abayuda. Agati k'impumuro nziza. Haleluya. Muyumvise? None yitwa Esiteri inyenyeri. Moridekayi niwe yareze Esiteri, aramwihanangiriza, aramubuza ko atazigera ayishura avuga ko ari umuyuda. Ntazavuga inkomoko ye, ntazavuga ko ari umuyuda. Bivuga ngo baba mu gihugu ariko bahisha ko ari abayuda, kuko bo ntabwo bagiye muri cya cyiciro cya mbere cy'abayuda bumviye iteko rya Kuro, bahita bagenda bayobowe na Zorobabeli n'umutambyi mukuru Yosuwa. Bagiye ari nk'abantu 50,000 kontenja ya mbere kubaka ingoro. Turezi ko batangiye kubaka igicaniro, batangiye ingoro, batega ubwoba, sibyo? N'abanzi. Ibyo twarabibonye. Aba rero ba Esiteri rero, amen, na Moridekayi bari mu bayuda bo basigaye, kuko bari bamaze kubaka ubuzima bwabo i Babuloni, mu Buperesi. Amen. Haleluya. Ni nk'uno munsi Israeli igihamagara ngo abayuda bose aho bari ku isi batahe. Niko batahase? Oya. Imibare ivuga ko amaze gutaha igice, ikindi gice kiracyari mu mahanga, bakitwa Abafaransa, bakitwa Abaespanyol, bakitwa bande, ariko umusanzu ari abayuda. Ayibise. Kuko ni nyuma y'imyaka hafi 2,000. Urumva rero ntabwo bo bashaka gutaha, hariya ko bamwe nta n'icyo babwiye ko bazi ko ari abaturage b'icyo bihugu barimo. Uko niko byabaye kuri Moridekayi na Esiteri. Amen. Mu bisanzwe yari survie yabo kugira ngo babashe kubaho, ariko wari umugambi w'Imana. Amen. Muko tuzabibona. Noneho abakobwa batoranijwe, Moridekayi agira inama Esiteri, kuko niwe yamureze, ngo nawe agende mu piganwa, kuko yarizeraga ubwiza bwe. Ariko se Moridekayi yashatse gushora uwo mukobwa mu maboko y'igipagani, icyo cyami umwami w'umupagani Azerusi, n'imihango y'igipagani yari ihari. Moridekayi yari umunyamwuka. Amen. Yariho arakoreshwa n'Imana. Amen. We yabonaga agakiza cyangwa ineza y'ubwoko bwe. Nitugira umuntu hariya, tuzaba safe, tuzarindwa, tuzaba protege. Ariko kuko ari umuntu wubaha Imana, yayoborwaga n'Imana. Uko niko byagenze. Esiteri atoranywa mu bandi bakobwa benshi. Amen. Ashimwa n'umwami, asimbura Vashiti, aba umwamikazi. Umwami aramukunda kurusha abandi bose.
Amen. Haleluya. Tuzayibona muri detail. Hanyuma ibwami hari umugabo umwami yahaye kuba minisitiri w'intebe, amuha icyubahiro cyose nk'uko Yosefu yakigize muri Egiputa. Yitwaga Amani. Amani baravuga ngo Amani umwagagi. Ntabwo yari umuperesi, yari umwagagi. Nuvuga ngo akomoka, amen, ku mwami Agagi, amen, wabande twarabivuze hano, Amaleki yarwanije Israel, amen. Nuvuga ngo uriya mugabo yari hariya, akaba ku ngoma ya Siwerusi, akaba minisitiri w'intebe, akagwiza ubutware n'imbaraga, amen. Urumva ko akomoka ku bwoko bufite ikibazo imbere y'Imana mu bijyanye n'ubwoko bwa Israel. Hano twarabivuze inshuro nyinshi. Hanyuma mu nyuma yaje gucyura umugambi, tuzayibona impamvu yo gutsemba Abayuda. Inzandiko zirakwira hose kuko yari afite impeta y'umwami, niyo kashe hose ko Abayuda bakwiye kwicwa. Ndio ndasimbuka amadetaye y'aba Moridekayi n'abandi kuko tuzabyiga. Ntiyanze ngaruke kuri rya jambo, niyo mpamvu niyo ndihuta. Noneho yohereza kopi Esther ari ibwami nk'umwamikazi, ati ubwoko bwawe bugira hari umugambi wo kuburimbura. Esther atuma nawe kuri Moridekayi ko yaramwumviraga, niwe wamureze. Aravuga ati rero ni ikibazo ntacyo namara, ati kuko umwami nta muntu n'umwe yamutunguka imbere atamutunze inkoni y'izahabu, kandi maze iminsi 30 atarantumaho. Amaze ukwezi ataramutumaho. Rero mugataramutumaho rero nawe ari munsi y'iryo tegeko, naseruka kandi umwami atamutunze inkoni y'izahabu baramwica. Moridekayi arabyumva, ahita asubiza ati mugere mumubwire ngo naceceka nibaze ko we n'umuryango wa se bazarokoka, nabo bazapfa, ngo ariko agakiza k'Abayuda kabasha guturuka ahandi. Urumva umugabo Moridekayi wako agakiza k'Abayuda gashobora guturuka ahandi. Yongerezaho ijambo rero ryabaye ijambo ryamamaye mu bizera b'ibihe byose, ngo Esther, ngo nuceceka agakiza k'Abayuda gashobora guturuka ahandi. Amen. Mukiyabana gashobora guturuka ku bandi, ariko ngo gashobora guturuka ahandi. Amen. Hanyuma aravuga ngo ariko se wamenya gute ko utashizwe aho hantu uri kugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki? Mubise ari Moridekayi ariho arakangura Esther kumwereka ukuboko kw'Imana hakurya ibigaragara, ko ari we yaguteruye igutereka hariya, kuko yarizi yuko mu gihe nk'iki uza igikoresho cyayo. Yarizi ko mu gihe nk'iki izakenera umuntu hariya. Natwe rero iki cyumweru cy'amasengesho kiribanda kuri ibyo. Ese kuki Imana yashimye ko ubaho mu gihe nk'iki? Ko hari abandi mwabyirukanye batakiriho, ko hari abandi mwakirijwe hamwe batakiriho. Kubera iki wowe uri muzima mu gihe nk'iki? Waba wibaza ko ari kubera iki? Kandi ukaba utari muzima gusa, ukaba uri mu bantu bamenye Yesu, ukaba uri mu bantu bakiriye agakiza. Ese nta mpamvu yabihari ukaba utayizi? Wayibise? Aya masengesho niyo ntego. Turi mu gihe kidasanzwe. Ba Esther na Moridekayi bari mu gihe kidasanzwe
mu byerekeye survie y'ubwoko bwabo cyangwa kubaho k'ubwoko bwabo. Niyo bita le danger existentiel. Hariho danger yo kubarimbura. Muri icyo igihe nk'iki cya Esiteri na Moridekayi ni igihe cy'umugambi wo kurimbura ubwoko bwabo. No mu gihe nk'iki cyacu cyaba ari igihe kimeze gute? Aho Imana ikeneye abantu bahaguruka mu gihe nk'iki. Amani wo mu gihe cya Moridekayi na Esiteri yari umuntu w'inyama n'amaraso, ariko yuzuye abadayimoni, yuzuye umwuka wa Amaleki wo kurimbura Abisirayeli. Amani twebwe w'iki gihe turimo ni Satani nk'uko mwabivuze, none akazi ke nawe kutwica mu buryo bw'umubiri. Oya, atwica gute? Umviriza, Imana yaravuze ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho n'ukwizera kwe. Uvuga ngo iyo Satani yishe ukwizera abakurimbuye. Wabizi? Amani twebwe duhanganye nawe Satani. Amen. Azi yuko niyica kwizera arisha ubwoko bw'Imana. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho n'ukwizera kwe. Wabizi? Kwizera niko kutuma turiho imbere y'Imana. Amen. Abadafite kwizera muri Yesu imbere y'Imana ntibariho. Wabizi? Kera mwari mupfuye mwishwe n'ibyaha byanyu, ibyo mwagendagamo kera nk'uko isi igenda. Mwumvira umwami uteye ikirere ni umwuka ukorera mu bantu bagomera Imana. Ariko yatugize bazima, ituzanwa na Kristo. Ukwizera niko kutubeshaho imbere y'Imana. Wabizi? Satani rero ari we Amani, twageranya na Amani. We intego ye ni ukurimbura kwizera. Niyica kwizera mu bantu bizeye Imana muri Yesu, azaba abarimbuye. None uyu munsi umwihariko ni uwuhe ku bijyanye no kwizera? Niyo nshaka ko tureba, kugira ngo tuvuge ngo igihe nk'iki, sibyo, hariho umwihariko. Nko mu gihe cya Moridekayi hari umwihariko, kuko ahagurutse icyemezo cyo kurimbura Abayuda. Niyo mpamvu Moridekayi yavuze ngo ese ni waba warashizwe mu mwanya urimo wowe Esiteri wo kuba ibwami nk'umwamikazi, ahari si kugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki. Ni igihe kiri presi mu gihe nk'iki, kuko hari ikintu cyabaye kitari gihari. Hari umugambi wo kurimbura Abayuda. Amen. Kandi iteko ryo guhagarika ri mu bubasha bw'umwami, kandi Imana yaguteretse he? Mu gituza cy'umwami Ahasuwerusi. Sibyo? Ubwo ushobora kumwongorera kumva. Ese murabyumva? None twebwe umwihariko w'igihe ni uwuhe? Mwavuze byinshi, ariko umwihariko ni uwuhe bijyanye n'icyo Satani ari Amani ari aratumbera? Nuvuga ngo turi mu gihe aho mwabibise ukwizera kwa benshi kugenda gupfa. Notre amant pour nous aujourd'hui, c'est un tueur de foi. Il tue la foi. C'est un tueur de la foi. Il est the killer of faith. Ni ukuvuga ngo turi mu gihe aho kwizera nyako, amen, no ku bari barizeye mbere kugenda gupfa, bakongera kuba ab'inyama n'amaraso, bayoborwa n'ibyo barebesha amaso, bakagira amagambo gusa yo kwitwa bazima, ariko barapfuye mu buryo bw'umwuka. Kuko kwa kwizera kuzima, amen, kwari kwaratangiye muri bo, kwarapfuye benshi mu bitwaga ko bize umwami Yesu Kristo mu rwego rw'isi. Amen. Amen. Ibyo rero babyita rero mu rurimi rwa teoloji babyita apostasie. Namadikire apostasie, l'abandon de la foi. Amen. Ayumvise ngi iri jambo.
iri jambo no kuvuga ngo kuva mu byizerwa. C'est ça? Tesalonike wa kabiri igice 2 some 2:8. Turi mu gihe cya apostazi, nubwo izakomera nyuma izamuka ry'itorero, ariko turi muri icyo gihe. Turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagire umuntu woshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Kwimura Imana nibyo bita apostazi, ariko rero mu Kinyarwanda ntushobora kubyumva. Kwimura Imana ntushobora kubyumva. Umviriza. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Apostasie ntabwo ari kwimura Imana. Apostasie no kuva mu byizerwa. Apostasie ni ugutera umugongo kwizera, ni ugutakaza kwizera. Iyo umuntu atakaje kwizera, amen, bavuga ko ari un apostat. Il est tombé dans l'apostasie. Ngo yagiye muri apostasie. Wabibise? Noneho apostasie imaze kuza, niko kwimura Imana. Kwimura Imana kubanzizwa na apostasie, kubanza kuva mu kwizera. Satani rero ari we amani ubu, ari we arahiga iki kwizera kugira ngo agukure mu bantu. Namara gukura mu bantu, ababishe rero baza bari bazima mu mubiri, ariko imbere Imana barapfuye. Uyu munsi rero turinjira muri apostasie, turinjira mu kuva mu buzima bwo kwizera. None abantu bakagira ishusho y'ubukristo, ariko imbere ukwizera ntako. Nimuzarebere mu materaniro ngo aruzuye ku isi, ntabwo ari ibyo bareberaho. Bishobora kuba ari ibintu biri culturel, byahindutse culture, ariko nta buzima. Imana ibara ko umuntu ari muzima imubonye kwizera. Umukiranutsi wanjye azabishaho kwizera. Nitugendesha amaso, tugendesha kwizera. Uriya Amani wo mu gihe cya Mordekai na ba Esther, we yashatse kubarimbura physiquement. Amen. Kuko bari mu gihe cy'isano rya kera. Amen. Bagendeshaga kwizera amaso. Bagendeshaga amaso. Amen. Kandi wabaga mu bwoko bw'Imana kuko wabuvutsemo gusa. Ariko uyu munsi uba mu bwoko bw'Imana kubera ko wizeye. Rero Amani wa kino gihe Satani nani yakoresha kuri Amani wa mbere, sibyo? Agenda higa kwica ikintu gituma umuntu ava mu buzima bw'Imana. Niki? Kwizera. None mu gihe nk'iki rero turashoje. Nimba ari igihe cya apostasie, l'abandon de la foi, gutakaza kwizera, tukagira gusa ishusho y'abubaha Imana ariko nta kwizera kurimo. Amen. None se nago cyakwitwa igihe nk'iki? Nigifite umwihariko? N'umwihariko wa apostasie. None ikibazo ni rero, nagira umumaro gute, amen, ku by'ubwami bw'Imana mu gihe cya apostasie, mu gihe cy'uko benshi bagenda bagwa bava mu byizerwa? Nagira gute umumaro? Nicyo kibazo. Amen. Ikintu cyuzajyana imbere y'Imana muri iki cyumweru. Murako igice kinini cy'ubukristo no gusaba Imana ibahe imigisha, ibahe akazi, ibagire gute. Ntabwo ari ibyaha, sibyo? Ibahe akazi, ibagirire ibi, ibahe ihene, sibyo? Ibahe ajyale la pince quoi, inkwavu, ibahe imiti baborore inzuki. Ni byiza, byose ni iterambere, muzabigwize bibe byinshi. Ariko ntabwo ari byo Satani atagetinga. Nubwo wagwiza
bikangana n'ibya bya Zuwerusi, sibyo? Ukaba ushobora kugira umunsi mukuru umara iminsi 180, ukagaburira abantu batabarika, bakara mu mariri y'izahabu. Igitangaza. Vino bakayinywa nk'amama amazi, kandi muzi ko ihenze. Amen. Ibyo ntabwo ari Satani bimukanga. Amen. Rero Satani we akangwa n'ikintu kimwe. Igihe umuntu agiye imbere y'Imana akabaza Imana ati mu gihe nk'iki cy'ubuhenebere, tukite gutyo, cy'ubuhenebere, sibyo? Aho umuntu yatakaje indangagaciro za kimuntu Imana yamuhaye. Wabizi? Na rimwe ku isi igeze igera mu gihe cya immoralité nk'iki gihe. C'est la période la plus immorale de l'histoire de l'humanité. Vuga ngo abantu batakaje indangagaciro ziranga umuntu mu buryo buteye ubwoba. Amen. Wabizi? Butinganye n'ibindi byinshi bibi biranga isi ya none. Wabizi? Murazi ukuntu abafilozofe bita isi aho tugeze bayita le monde de la technique. Ni ukuvuga ngo technologie, technique, science yabyaye technologie na technique. Wabizi? Nibyo byabaye Imana y'iki gihe. Iyo rero abantu basenga technologie, basenga science, sibyo? Basenga la technique, habanza science ikabyara technologie, ikabyara technique. Iyo rero le monde ibaye le monde de la technique, amen, les valeurs morales, moral values, amen, l'éthique, imyitwarire ya kimuntu, indangagaciro, amen, zindi zitari indangagaciro zifatika bya technique, amen, ubumuntu, wayibise valeurs z'umuryango, valeurs z'umuryango, wayibise imiryango igasenyuka, abubakanye bakabana iminsi 35 bamaze kuri ubukwe bigatumuka. Ntimubibona se? Abana bakavuwa bakajya kwibana hariya banywa ibiyobyabwenge, sibyo? Autorité parentale itaba. Bayibise. Ibi byose rero byitwa manti valeur isi, impamvu biro biragwira, babibiza imiryango ntibiri imiryango ifashe, abagiye kurushinga nta garanti ko bizakunda, za divorce nyinshi. Amen. Mu bihugu mu by'Uburayi mariage enye ku mariage 5 zisenyuka nta n'amezi 2 atambutse. Bayibise? Abana ntiwongere kuba abana mu rugo, bana bakirera. Donc les valeurs de la famille s'effritent, ziravaho. Amen. Mu ijambo rimwe indangagaciro za kimuntu zigatumuka. Kubera iki? Tuje muri le monde de la technique. Le monde de la technique ibyara iki? Niyo jambo abafilozofe bakoresha. Ibyara iki? Iyo isi izi ko ibikenewe gusa ni ibintu bifatika, imodoka, computer, ibiki, sibyo? Ibyo nimba ari ibyo gusa umuntu akeneye, sibyo? Bayibise technologie. Nimba ari ibyo ni byiza, ibyo nimba ari ibyo gusa umuntu akeneye, bibyara societe, bibyara abantu bahinduka race cyangwa chose cyangwa ibintu, babashosifiye, bahinduka ibintu aho kuba abantu. Ayibise kuko umuntu bahita bamubara ko indangagaciro gusa afite ni performance, umusaruro bamuvanamo. Umuntu ayitegera agaciro k'umusaruro. Ese nicyo umuntu se? Ibi rero byabyawe na le monde de la technique.
yasimbuye le monde des valeurs. Isi nta gaciro yasimbuwe n'isi ibifatika biva ku bintu by'ubwenge gusa. Niyo mpamvu ubona rero isi rero iri mu kaga, kuko nta values zikihari. Umuntu ntabwo bamureba nk'umuntu yari mu shusho y'Imana, bamureba nk'ikintu gifite agaciro mu gihe gifite umusaruro. Na niyo mpamvu rero mu bihugu byinshi hariho itegeko ry'uko umuntu iyo babona ko nta musaruro agifite, hari itegeko y'uko ashobora kuvanwaho, euthanasie. Naturiya muntu rero ararusha abantu gusa, ntapfa ntakira, sibyo? Noneho haba itegeko ryo kumukuraho. Mu Bufaransa nibaza ko bimaze kunyura mu nteko, none bamaze kubyemera. Mu bindi bihugu bitandukanye barabyemeye. Ni ukuvuga ngo umuntu ntabwo akiri sacré, la vie n'est plus sacrée. Kuvana amada byose bikaba legalize, hanyuma no gupfa uriya muntu dore arara konsoma imiti y'ubusa, sibyo? Arara rusha abantu, nta mpamvu. Umwanya twamutaho twawuta ku muntu tubona ko nakira azazana umusaruro, bakamukuraho. Ibi rero ni umurimo w'Imana, niyo sosiyete turimo. Ko kwizera rero kuri kurapfa, Satani rero akwica kugira ngo abantu babahindura ibintu, abambure umuntu. None mu gihe nk'iki wakora iki? Icyo nicyo kibazo rero tuzajya imbere y'Imana. Amen. Nawe ufata inzira y'ubuhenebere, nawe se ufata inzira ya benshi, kuko niyo barimo ku isi. Ushobora guhagarara nka Esiteri mu cyiciro cya kabiri. Cya mbere nawe yumvise ko ntacyo yamara, sibyo? Ariko nyuma Imana imukozeho. Nubwo mu gitabo Esiteri nta namwe bavuga Imana, tuzabibona. Ariko ni Imana yamukozeho, kavuga ati mubwire Moridekayi, abwire abayuda bose biyiriza iminsi 3 batajya batanywa, nanjye n'ishoroke zanjye turabikora gutyo. Amen. Ku munsi ugira 3 nzagenda imbere y'umwami, kabone n'ubwo itegeko ritanyemerera, kuko maze iminsi 30 atarampamagara ngo ninshaka mfe. Wabibise? Amen. Murebo? Vuga ngo Imana yamuhaye une prise de conscience de la situation et de sa mission. Yamenye ko ibyo Moridekayi yavuze nibyo, ntabwo yabaye umwamikazi mu gihe nk'iki, mu gihe nk'icyo, atari uko aseruka kugira ngo ubwoko bw'Imana burokoke. Nawe muri iki gihe urimo, muri generation yawe, sibyo? Igihe nk'iki wumva wamariki? Nta n'umwe afite igisubizo cyawe, ni Imana nawe. Amen. Ni mukwiye gutereta icyo kibazo. Niyo mpamvu iki cyumweru nicyo kubaza, mumenye iminsi nisubira inyuma irajya imbere, kandi iminsi itambutse nigaruka. Kugira ngo ntuzagere igihe uzavuga uti iyo menya ko mu gihe nka kiriya Imana yanshakagaho iki, ariko sinigeze mbimenya. Amen. Kandi nimurebere mu bintu bifatika ngo simfite amafaranga, ngo simfite ibi. Ntabwo ari ibyo. Kuko icyo wakora mu gihe nk'iki ntabwo ari necessairement amafaranga. Ntabwo bisaba byanga byakunda amikoro. No, kuko umurimo w'Imana ni mugari. Ntabwo ukorwa n'amafaranga gusa, ukorwa n'ibindi. Mu gihe nk'iki Mana namariki ubwami bwawe. Nicyo kibazo. Nimba witwa umuntu w'Imana, nimba witwa umukristo, nimba witwa umurokore, nimba uzi ko wanditswe mu gitabo cy'ubugingo, nimba uzi ko mu bantu Yesu Kristo, amen,
yarebye isi abara mu bwoko bwe. Haleluya! Niba ufite ikimenyetso cy'uwacunguwe ari umwuka wera, amen. Nimba abamarayika bakurebye bagutandukanya n'abatari b'Imana, rero igihe nk'iki turimo tumaze kuvuga muri make, ikibiranga ntabwo ari igihe gisanzwe. Ikeneye gufata icyemezo kidasanzwe. Birasaba kumenya mission yawe mu gihe nk'iki nk'umukristo. Birasaba kumenya mission yawe mu gihe nk'iki nk'umukristo. Amen. Birasaba kumenya icyatumye Imana ikureka kubaho mu gihe nk'iki, ukaba utigeze upfa mbere, kandi mu gihe nk'iki kagusanga utari umupagani, kagusanga waramenye Imana. Ese ntihaba hari impamvu y'uko wagira umumaro mu gihe nk'iki? Iyo rero nicyo kibazo umuntu wese azajyana imbere y'Imana, kugira ngo ntazisange kera. Amen. Igihe Imana yari mukeneye mu buryo bw'umwihariko, mu rwego rwe, ntigeze aboneka. Uko Imana, mwumve, mu gihe nk'iki cyaba Moridekayi, cyangwa mu gihe nk'icyo tubivuze nyuma yaratambutse, mu gihe nk'icyo cyaba Moridekayi, Imana iteka ikora hakurya y'iboneka, kandi Imana iteka iseruka, amen, amen, iseruka mu mwanya ikwiye guseruka. Ntabwo izigera ibura, amen, guseruka mu mwanya ikwiye guseruka. Ntiyaserutse? Iraserutse. Rero Imana ntizabura guseruka mu gihe ikwiye guseruka, ariko birasaba ko umuntu wese yibaza, mu gihe nk'iki kuko nkiriho, kuko ntapfuye, kandi kikansanga ndi mu nzu y'Imana, kansanga narakijijwe, kansanga naramenye Yesu. Ese nukugira ngo nkore iki? Nterane gusa? Njye guterana gusa? Mu gihe nk'iki cy'umwihariko, niki Imana ingomba, nako ishaka ko nkora? Niki mu gihe nk'iki Imana iteze kuri jewe? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Irashaka ko nkora iki mu gihe nk'iki? Amen. Icyo kibazo, kuko ni igihe kidasanzwe mu mateka yo mu buryo bw'umwuka, igihe kidasanzwe. Amani w'inyama n'amaraso yarapfuye, ariko Amani w'umwuka arakora. None mu gihe nk'iki Amani arakora iki? Ariho arica kwizera. Kwizera yo gupfuye, ubuhenebere nibwo buzamuka. Amen. Wayibize? Indangagaciro za kimuntu ziratakara, ubwizerwa buratakara, ukwera kuratakara, kuba umunyakuri biratakara. Amen. Guca bugufi biratakara, gukunda Imana biratakara, gutinya Imana biratakara. Ibyo bitabisimburwa n'ibindi rero Satani ahitazana. Amen. Mu mwanya wo gukunda Imana bagakunda ibintu, mu mwanya wo guca bugufi bakaba birasi, mu mwanya wo kuba abanyakuri bakaba abanyabinyoma. Buri kintu cyose mu bwami bw'Imana gifite ikigisimbura mu bwami bwa Satani. None uyu munsi nakora iki ku bwami bw'Imana? Nk'uko Esther na Moridekayi bagize umumaro mu gihe cyabo, bagatuma ubwoko bwabo butarimbuka. Amen. Nawe mu gihe nk'iki wakora iki? Nutagira icyo ukora, Moridekayi yabwiye Esther ngo nibaze kuzikiza wowe nabo mu rugo rwa so. Ariko akiza akabayuda kazaturuka ahandi, ariko we ntabwo muzikiza. None nawe numba utazi mu gihe nk'iki icyo gukora, amen, hari ingaruka nabyo. Hari ingaruka. Hari ingaruka yo guhenebera n'abariho n'ubuhenebere buri ku isi, kuko ingibyo byose ubuhenebere bufite ingororano yabo. Ntabwo Imana izareka ubuhenebere gutyo. Imana ifite icyo izakorera abanyabyaha n'ibyaha bakora.
ingororano ntabwo ari izabera gusa z'abizera, hari n'ingororano z'abanyabyaha. None mu gihe nk'iki bagenda gute? Ntabwo mwabonye ingororano y'Hamani yapfuye gute? Ubwite yarateguye Moridekayi, tuzayibona. None rero bavandimwe, nabahaye muri make cyangwa muri menshi, it depends. Amen. Intego y'amasengesho ni ikibazo, ni questionnement. Amen. Nakora iki mu gihe nk'iki? Ariko ukikubanza gusobanukirwa iki gihe kibwishurirwa umwihariko wacyo, kugira ngo noneho ujye imbere y'Imana uti Imana mu gihe nk'iki namara iki ubwami bwawe. Sinshaka kuba umukristo w'izina, sinshaka kuba ingwizamurongo, sinshaka kumenywa gusa mu itorero ryo mu isi, nshaka kumenywa mu ijuru. Amen. None muri iki cyumweru uvugane nanjye, kandi Imana izavugana nawe, kandi Imana nibona umutima wawe koko ushaka kugira icyo umara mu gihe nk'iki k'ubwami bwayo, Imana izaguhana ubushobozi. Amashyi menshi ku Mwami Yesu. Kadusenge. Data, turagushima uyu munsi wa mbere duhaye kugira ngo tubashe kuza imbere yawe tuzanye iki kibazo muri iki gihe cy'ubuhenebere gidahishwe mu maso ya benshi ko ari igihe kibi. Ubuhenebere iburyo, ibumoso, imbere, inyuma. Twakora iki kubw'ubwami bwawe? Nicyo kibazo buri muntu wese azanye imbere yawe. Turazi ko ibindi dukeneye by'ubuzima urabiduha. Waravuze ngo mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose isi yiruka inyuma muzabyongererwa. Ibi mibereho byose icyo kibazo Mwami. N'inyoni zo mu kirere nago zihinga ariko nago zipfa, niho zigaburira. Indabo zisa neza ku gasozi nago zijisha imyenda ariko urazambika. Ngo mwaba afite kwizera muke mwe muruta agaciro inyoni nyinshi n'indabo, so mu ijuru azabura ate kubambika, azabura ate kubagaburira. Mwami uduhe guhagara mu gihe nk'iki kidasanzwe cy'umwihariko, mu mwanya udushakamo tugakora icyo dutezeho, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Eka rero dushimire n'abavandimwe bakoze umurimo w'Imana, tubashimire Imana amashyi menshi. Rero nubwo dushoje, umuntu wese ajyana iki kibazo imbere y'Imana. Amen. Kuko ntidushobora kugikwepa, kuko turiho. Amen. Araho turiho turagana, isi araho iragana, nawe araho ururagana. Ntabwo igihe gihagaze nikinasubira inyuma. Amen. Ibintu byose ahantu biba biraganishwa. Iki gihe kizatambuka nacyo, haze ikindi gihe. Ariko se nikigutambuka ntacyo urakora wagakwiye gukora kubwo ubwami bw'Imana wamenye, singoranira. Ntabwo ushaka kuzaba mu mugabane wazicuza, nawe ntuzabe umugabane wazicuza. Mwami baho umugoroba mwiza.